Skupštine Srbije u poslednjih 20 godina se utrkuju koja će više zakona da donese i po tome se mere. A kakvi su ti zakoni, šta oni i na koji način znače za život naroda na ovom prostoru, a u prvom redu i srpskog naroda, to njih nije briga. Briga ih je jedino da li će ih ovi iz Europske unije potapšati po leđima i pohvaliti pred kamerama, čime će oni praviti svoju predizbornu kampanju i hvaliti se nečim čime bi pametan trebao da se stidi. Takva skupština kakvu smo imali u poslednjem sazivu je najgora u istoriji ovog prostora. Kako je moguće da 157 poslanika ne zna za šta glasaju? Pa ako ne znaju, to je još gore. Da su rekli znali smo, naterali su nas, stavili su nam bajonet na grlo, morali smo to da uradimo, pa nekako čovek i da razume, ali ne i da ih shvati. Ali činjenica da niko od njih koga pitate šta ste ljudi potpisali, kaže ne znamo. Pa šta radite tamo? Pa nismo vam glas dali da bi potpisivali nešto što ne znate šta je, a što je kamen o vratu srpskom narodu i ovoj državi. NATO pakt gde uđe, zapamtite, statut NATO pakta je takav, on gde uđe, on više ne izlazi. Nema sile da ih istera ako ih pustimo, a oni su već zakoračili. Nisu mogli to da urade uz pomoć oružja, osiromašenog uranijuma, aviona, raketa, kasetnih bombi, svega onoga što su pokušali da urade na ovom prostoru, trenirajući na srpskom narodu svoj naum da krenu dalje ka istoku. Jer to je njihov cilj. Mi smo bili samo poligon za trenažu. Sve to što su radili ovde pokušat će da urade širom sveta, a glavni cilj im je istok i velika Rusija. Ono što mi moramo da znamo, da na 99. godinu moramo biti ponosni, ne samo zbog ovih ljudi koji su izginuli, ne samo zbog ovih ljudi koji su ostali invalidi, ne zbog njihovih porodica i porodica onih koji su, hvala Bogu, ostali živi i zdravi, već zbog toga što će srpski narod ostati upisan u istoriji zbog 99. godine. 99. godine srpski narod, srpska vojska, srpska policija je srela novi svetski poredak. Nije to bio samo NATO pakt. Mi smo ih ovde usporili u napredovanju ka Rusiji. Nismo ih zaustavili, nismo mi toliko moćni, ali smo ih usporili. Koji NATO pakt ovde naša vlast hoće da dovede? Jel onaj NATO pakt koji nas je gađao osiromašenim uranijumom? 15 tona osiromašenog uranijuma. Pa da li ljudi znate da samo jedan prostor na Kosovu i Metohiji nije gađan osiromašenim uranijumom, na kome se sada nalazi baza Bonstein? Pa kako su to znali? Pa sve unapred isplanirali. I ne mogu pravdati sve zločine koji su počinili na ovom prostoru kolateralnom štetom, kako to običaje imaju da kažu. Ako se pogleda nesrećna statistika smrti, da na jednog vojnika ili policajca je stradalo 4 civila. I među njima 78, odnosno 80 dece skoro. To je najveća sramota civilizacije. Takav NATO pakt ne treba Srbiji, ne treba ni Evropi. I Evropa će u najskorijem periodu se otrezniti, osvestiti i izbaciti isti taj NATO pakt iz Evrope. Onaj NATO pakt je okupirao Evropu nakon Drugog svjetskog rata i do dan danas se nalazi na toj poziciji. Vrlo brzo ćete videti kako se dešavaju neke druge stvari, neki drugi procesi u okupiranoj Evropi.